parlak tepet nek kali hanya mentah kali dang tip top dang brand new kabamut dan terwana hakadon riulak Henry dang duna kini di top model Swift arja khat kendai te ada nak dan copi ba interest bawat iku mini jai kali te laban pun ini nomor ubangan saya ni apa aja kena video kali tip top condition laban pai yang ni play kerennya ke speed kena kali ngalaman komdai ke pakai dak basuk ci spar pose pak lai pokan boy ngalejong kumbang la experience lanya ke Hyundai lanya ki wegwi company hakabai dia speed dapat Suzuki wat ya bit Suzuki te king of speed ki Hyundai i20 i10 Nios Jakarta khamat Swift pada Bolero Jakarta kadon rulak Henry dang dunai kata dia saya pun ini nomor ban saya apa cakap video dia saya pandu nadori top model Swift ZXi Plus arja khat kendai minyak peje po cakap kali baik tak kali kan jebot tok nomor ba kelam pada sign hendak pini ispo tip top keluy bahagian kali nomor ba kadeka Swift teka yar pas po start automatic banyak penglihatan 10 kilometer screen dang tip top dan terekam apa car dang tip top kerennya ke mileage kena sekali kebiang ha mileage hasurak ba khat khandai arfuwe kilometer siliter kompanya handai surak khim te ka point khat san khat niu AC dang terekam tetap AC dang terekam lo sengap ke engine dengan penyos no tip top engine ro tip top apa di sebuah bonnet lo kali dang tip top engine ro pat keruk lah pat keruk engine tip top gitu light LED apa apa LED light tabah tip top seliang tip top lalu bateri dan tip top engine dan tip top